Ka kunhun kinong mikmat nakajaintia National Council JNC Western Zone kalakintu ya kajing tuklar lem jong menteri katanat kakoi kekya uba wailat miki shla but mission director ka National Health Mission NHM UR Chituri nakabentaban penbait renti but penskem regularize ya kajing syakri jong kinong tre kontrak kebelas lem hapo commission ha kajela. Ngila IT ya kador khas ke bakintu ban kintiu ya kajing siu but ban penskem ya kinong tre kontrak hapo ka National Health Mission kamtam kitu ki bala syakri la palat shiphouse nam hakakam ong president ke JNC Western Zone uba hamehi bamon haka pratrik no pra. Ula ong ru ba uchituri ula penpau ke jing sngaw ya hap ya ka jing kerpat jong ka seng but ula kular ban ra ya ka nikakam bat ka sorkar pedeng. Uchituri ula kular ban ra ya ka nikakam bat ka sorkar pedeng bat ban trei ban pentikna ya ka jing siu ke bamarkum ju na ka benta ka ju kakam. Uba hamehi upentip ru panakaliang menteri katranat kakoi kekya ula kular ya kakinhun ba unshim megasin jam ban pentikna ba kinong tre kontrak kin yo ikitulop jongki kabaya ham bat katulop jong kinong tre ba pura ni permanent. Katkum ka jing ong jong menteri ka sorkar kan ino ya kitu ki bala IT la buons nam hak NHM. Lada jia bakakam kontrak jong kinong tre kan kutno hakipor badang yan ka sorkar kan wat ki weipat kilat aikam nakabenta jongki katkum ka jingdon kam ula ong.